U Rujištu u Drugom svjetskom ratu bošnjačke familije Čavkušić, Liska i Smajlović četnici su gotovo iskorijenili. Za samo jednu noć četnici Petar i Milorad Lukić zaklali su 22 žene sa djecom. Nurko Čavkušić je svjedočio. Ja i Abid Dudević krili smo se od četnika u šumi u blizini sela. Jedne noći u prvi sumrak začuli smo pomaganje i vrisku žena i djece. Ja sam prepoznao plač mojih u kući. Da sam imao pušku, ja bih otišao kući i vjerujem da bih ubio nekog od tih četnika i da ne bi napravili taj pokolj. Bila mi je zaklana žena sa 5 djece u kući. Kada sam to vidio, onesvijestio sam se. Abid mi je mnogo pomogao, pa nisam napravio ono najgore. Pored mojih, te noći je ubijeno još 17 iz porodica Liski, Smajlovića i Haskića. Sve je to nevino ubijeno i zaklata. Nema niko da je bio u nekoj vojsci, što ja znam. U Višegradu nikada nije bilo dozvoljeno da se obilježe mjesta gdje su četnici u Drugom svjetskom ratu ubili hiljade Bošnjaka. Zločin i zločinci su se tajno skrivali od bošnjačkog naroda na ovom području. Jednom broju četnika po završetku Drugog svjetskog rata priznato je pravo na penzije i invalidnine jer su navodno bili učesnici Narodno-oslobodilačkog rata. Tako da je 1975. godine jedan veći broj višegradskih četnika ostvario pravo na penzije i invalidnine. Među njima su se nalazili i poznati zločinci nad višegradskim Bošnjacima Radojica Ristić, Milivoje i Božo Vujić, Radoje Novaković.